Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase wacindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke siku-M_K-ke laphana kusekhiphe-ke isimemezelo-ke laphana ngokuzokwenzeka-ke namhlanje-ke laphana kwaveza-ke nokunye-ke okuningi-ke laphana-ke dlulisela-ke kubantu-ke be-M_K-ke laphana. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into enza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele yona ukuthi-ke ubethini-ke. Ngisacela laphana uma sewuzwile-ke le vidiyo lena nama-comment section-ke ufishe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezele nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenziwa uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinjalo nje engizolo ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Comrade, please sesishayela isikhathi sekusile comrade. Ngiyacela comrade, wonke amawadi, wonke ama-VDs, wonke ama-sub-region, amazone aseThekwini municipality nendawo ezakhela iTheku KwaZulu Natali, wonke umuntu ku-Borders Park siyahlangana manje ngo-10 ekuseni. Ngo-10 ekuseni lapha ku-border sesivukile-ke thina niyabona nje manje sithi breakfast lana ngoba sesivukile ama-comrade. So ama-comrade angalali manje ahlangana khona ama-comrade emashini. Manje ngo-10 ekuseni Borders Park amabhasi wonke asechithiwe asekhona zonke inkalo abantu abaphuthuma umsana ukulala sesivukile comrade. Bonke abantu abasondele comrade. Into ezizokhuluma abantu babuza ukuthi-ke what is an agenda? But ama-comrade abuza ukuthi what is an agenda? Siyasho ukuthi i-agenda namhlanje ithini? Akwazi ukuthi abantu bevote kangaka eKwaZulu Natal kakhulukazi bevote kangaka abantu ebese kuthiwa umuntu olida ingxoxo zokuphatha izwe kungekho umuntu owinile. Engazenzeka into enjalo. I-ANC yona lida ingxoxo ku-national, yona lida ingxoxo eGoli ngoba iyona eyawina ngisho ngatholanga uThuli kunjani 50%. Yindaba pho KwaZulu Natal kube khona abantu abangawinanga kodwa abantu balida ingxoxo. Balida kanjani bengawinile? So comrade ngicela wonke umuntu aphume nje zosulakala kuba futhi sikhuluma ngengxoxo ke manje. Ubani wakufanele akhulume eqala ukuthi njengamanje kufanele kubanjiswane. Ubambisana kanjani nabantu ongawinile? Ubani wayokhuluma nabo ukuthi ayino manje akubanjiswane-ke njengamanje xoxo. Uya kanjani engxoxweni ungakazi uwine? Uya kanjani engxoxweni? So siye emashini ke namhlanje ukuthi kwayingxoxo lezi ezabanjwa kwakubani okwakufanele nje othi okay kuzoxoxa nobani? Hayi bexoxa bodwa engekho umuntu owinile. Kanti i-democracy yini ukuwina kanti? Kuvotelani phakathi ngokuthi obusekuvote futhi ukuthi hayi hamba kokuqobantu bonke abaqana bokhala bangawinanga bokhala bahlanza amavoti awu10 kuzophuma u50. Shiso hayi bo ngeke comrade enzele sizobatshela abo 18% bangasijwayeli kabi ngeke.